Guys, khoroksa takuk sungka nang je bobo haike nungko UCO bank ni kai sung account ni je rang no check khlainai ni sungka gang to gramin bank ni phone mani ge bo UCO bank ni bo saimana mo jungjaka ga haini bagui nang tini o video sunam tongo ge sung bini comment noro rutugui kari meng toka ge ang nongno ulo video ni screen no ribana gas koklak sana thangai phari video no chenglainan gabon bagi tam khaina di whatsapp thangai norok iko UCO bank whatsapp ne angmana save khai kan ro save khai paidi genuine iko jaga bo norok kaisa right mark no khana tikchin no gai o jaga na UCO bank digital banking department head office iko jaga no jutun sijak tongo mokono fraud ya ke number hingga kana di ko +91 8334 001234 obon rok save kai paidi gai jongo ja kai tam sine message khaidi hi ni message khaidi hi gang hi ni message khaika gana de account balance ni phaika jaga ge abon ya gulo hingga jaga o account inso click khaidi hingga ko khana suno no phungna sakang no sawana police sakang o jaga OTP in tomono OTP no plus khaidi amo khai paijak hingga nongna bo phone mania hingga jaga sawa please confirm the last 3 digit of your account and let us know which account available balance you want to check now ngeno ko jaga sawa je last ni 3 digit mane ngo khaidin chawa hingga ni ko last ni 3 digit 042 hingga ikonadi o jaga 042 nang select khaika select khaimani yagulo hingga ro ko jaga balance no ma khana available balance o jaga 20465 taka 30 paisa hingga abon yagulo hingga kai tesa sung in khaina hingga ino ready tarmane mo account ni sung ang nai bekha amti hima ko hingga sudu yang ti hinga kai account ni rang simi sung nai mano ama haita hingga sung o jaga axis ba 4 menu thana hingga tam khane sung 0 click khane 0 click khanga all service of ID all service of khanga ID o jaga o police akon rok ba haike phayana gai o jaga account information digital retail product digital merchant o jaga mo tong other service gai norok rang nang ka ba hai account information click khayana khaiga send khainai send khaiga gai o jaga select khaidin chawa select khaika account balance naina recent transaction ge account balance naini guys abon ya gala tsa tara account in suite abono in ke gaidi ge pai kan kai no last transaction no phuno gana ge chung menu sana bagi tam khainai 0 exist kena bagai 9 hingga all service han hai click kai gonai hingga ra account information thanai send khainai nangolo nai mano je tam service to select khaidi hingga recent transaction ang tabuk sekango tabuk o je rang transfer khaika hingga samno transfer khaijaka ba busuk khaijaka busuk kari jaka busuk credit hingga busuk debit khanai ne bagai send khainai hingga account thanai ngana diwa jaga bobo maso bobo date of busuk rang transaction khlaijaka nog nugi man khana nga tini ang video salam tongo 7 tarik 5 mas 2025 3960 taka ang eko khoroksa borok no ang transfer khaika nga sabsono transfer khaika jo to details no ko jaga nok nai tong mano ko ba hike nog nugi man khana jaga nga exist khanya bagi 9 que se tegen khaimano link select khadi okay abai kenaro check khlai pai